Warga Iran mengibarkan bendera Iran dan Palestina. Mereka merayakan gencatan senjata Iran Israel di ibu kota Teheran. Euforia menyelimuti jalanan Iran saat warga merayakan gencatan senjata yang diumumkan pemerintah. Aksi massa ini digelar sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah Iran sekaligus merayakan klaim kemenangan atas konflik bersenjata dengan Israel yang memanas dalam beberapa pekan terakhir. Warga membawa serta poster Komandan Garda Revolusi yang tewas dalam perang. Setelah gencatan senjata, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim negaranya meraih kemenangan bersejarah. Ia menegaskan serangan Israel berhasil menghancurkan dua ancaman sekaligus, program nuklir Iran dan proyek 20.000 rudal balistik yang sedang dibangun Teheran. ב-12 הימים של מבצע עם כלביא השגנו ניצחון היסטורי, והניצחון הזה יעמוד לדורות. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim jika serangan Amerika Serikat pada 3 situs nuklir di Iran turut berperan dalam mengakhiri perang antara Israel dan Iran. Sebelumnya pada Minggu dini hari, Amerika Serikat menyerang 3 fasilitas nuklir Iran yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan. Trump bahkan mengklaim satu di antara situs nuklir Iran telah lenyap. Succeeded with that hit. That hit ended the war. That hit ended the war. I don't want to use an example of Hiroshima. I don't want to use an example of Nagasaki. But that was essentially the same thing. That ended that war. This ended that with the war. If we didn't take that out, they'd be fighting right now.